aking mga resort. O siya, pati ito. Welcome to Vivo City. Ta? Tuwag ka pa doon ano? Tuwag ka pa doon ano? Di pa doon ka na. Di na ka na. Ha? Okay lang. Dito lang ka. Welcome to Vivo City. Let's enjoy our tour. Ang hangin. Sarap ka din mo, Airboy. Ayusin ko. Butang dire, dire, dire. Malakaw na lagi. Pati yan dito. Asa lang kung doon sa asaman ang bugat. Tubig. Ano yun? Okay. Carl's Jr. Siya sausaw. Tingnan ako mami, tubig. Apang man. This is Vivo City. Playground, water playground. Okay na na eh.
Tapos tayo na may gahi. Paman? May ring out dire? Welcome to Food Republic. Gigil. Sabi nyo ito na famous. Count din na? Okay, fried famous. Fried okay. Okay guys, welcome to Food Republic. May tatagpagkaon din. All the stores. Let's see what this is. This is Food Republic. We have the Irish chicken rice. Dalang kayu bata. Indian food. Then we have the famous bakute. This is bakute. One fried One fried prawn noodles, one char kway teow, one char fried. fry. All take away, small. All take away ah. Yeah. Oh, what's on it? Away. Take away. Can separate Not the spicy. no that one no spicy. This one you separate the Kalau saya nak naik kata tu, ada satu. this is fried fried Hokkien Mee. May pag-anon, mami? Mami? Sige na natin. Sige. Sorry. Ayaw pagkaunan ba? Sige na. Padiri na sa biglaan daw. Nindot ang presentation. Sige na lang. Nag-vlog ganin sila ako. Welcome to Ibutang ka ng anak. sa Kuan dahon. Dito ba ka sundan ako. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye!